kinong shong de yo madan hakathain light umkhra henne ka singi ka khatwai tarik nailar ar pun riu kila lek tur biang sha ka office jong ka municipal board Shillong bat kani ka de ka sien ka ba hinyo jong ka jing lek tur hakmat ka te ka office municipal board ka te ka jing lek tur ka de na ka banta ban pen pau ka jing persha halor ka jing thu jong ka tanan ban pen kan ria no shawai na ka jaka ka ba ki jushong dukan barosh kata mental ada ki bon pausnam habakran shkilar bathai khubor ka kong Trisilian Kharshieng kabadeka President ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendor Association kalaong bakim persya ekata ka jingtmu banweng jong katanat ya kinong shong de madan hanre ka depat ban ai ha ka jaka ka badai ha ka thain lait umkhra hi bat ka de banlong ka jaka ka ba yai yo ha ka de ka thiet om sha ka jaka ka bachangai bat ka ba kenja yo shushu kala ongru kat bampat urlong ka jingdawa jongki kinwan turbait man la ka sngi shaka office jong ka municipal board hadu ka khatnyo tering ban pen pau ka jing persha bat dawa yala ka jong ka hog Kasih banyak mata sini yang kontes sana, ilabu orang kasih ti yang municipal, belak persen oleh सरकार bakal ada bersablem ke yang mereka banyak protes menyi mereka sepang berada di sapo orang putpat lain muka. Te kembali ke kue area lain muka, area ke kue ke cakap ban bu yang di mana sih cakap, kada berlek tu teh. Te boleh yang ini harus minta kesap bejar kemio jubab mongi area ini bah. Ya persiap yang kada bah capai seberat kalau jangan kanten nak yang lain muka. Tengi ngisong po area katas na misong to hajing siya ka sarkar kada kami unpet ba kat kum kaan ka kro bang de banyo ba to area tingi lada ka sarkar ka weng itu dong libaran ka weng itu budi suruk barkhot tengi pedang ya kata ka bang yang ai ka cakap biang ngrung lang ngrung makadon ka wei ka yo ka hakat tinong di maran jong kumale ke gue saya cakap itu te pencule be kumle yang berciteng bersatu lo sudon jemur teh ya kata sih apa tidak nomor ladangi miok si ban belang tu ladangi miok si ban kamai yang tu dak pendapat yang sem dak pendapat pun ni ke bai sudah jengut ke babun sudah man kesini kakam kacam biang mental nyus ni krasni syong neng miok syong bukan hok ini nang le sausan bajaman kesini neng syong banyak peran syong baros ya sekarang berkat lem kan kayo long sekar bertangi peba kayo syong suki bertangi peba tapi boleh berkat lem re ladangi bertangi peba itu minister ya long minister saya ya long minister bertajungi au ini perkat lem kini kan ya kantam ngi bodok masuk itu belalong high level ke belabang labet yang jong perkat sore ngi belai kita perkat kan kantam ngi lete bodok lah syai yang lade kasap bejar ke mio juga belabang ngi syong surak blok berkuai ngi syong ngi surak par khoi beng blok baik kem tusen bal kan reu ada kan reu ngi yakhi kem tahi lada kasap ka mio ke juga belabang ngi la syong na preng surak blok par khoi ngi syong par khoi beng ngi madan nanti bukan nak ada you balai kin perkat lem ngi ba ki ken ben ngi kum ikso teh ikan banyak ni balai ni ikan banyak tu kena sarkar ada kan pet hati yang ni iban sable kan nosing lah terpak nosing lah ini media kan nosing lah ya keren kan nosing lah buku siti kan nosing lah ya keren te kemaju bak kebabiang tinggi susi au tapi yang balai kuat itu kabul ya kemai ke hok ti kuat ke basai teh dak sarkar persai ni pet kenta ai ke dibab lemar ni lai ang bay berbel kembiang kamlong ka cakak paskan kembiang ngiru tu nadung lai kha ngi kep satai de kumba ai sakawai ke area hantu kinti ban ai lang ngiru teh peces nu sasha kini badi jadi astro kasibil ne kibina naps kam haban yo ba ka hok e bingi dawa ayo selong bingi lakwa bandawa man ka pori persyabi ka tan ayo to dak lumut ngi badi jadi tu ngila menjuri kino di dok ha di jur dan ibu ini hang turun long lak itu badi syau di mumu di tu harus long itu sedih set bala wasal bem swa harus nak di KDSS tu la man syong itu tengi de la amai ki basong di johor ki basong di dok ha tengi la man lang siyo maka sekarang tu itu ngelaikan si orang ngelaikan hang ner ngelaikan satu sepang lek sepang lek mener ngiwan kedua Princeton ngelaikan kedua madu Princeton mener ngelaikan uang bakat pak biang kecekasong ni ono kerek lembawan be orang kan yo tari uang ne awat to nya penbet waning sai penbet ngan pak ka citi su urban minister wong ta